खोइसाउनरब मोरे मियामना म्यांमार लानमीगी बंकर अमा मई थाख्रे मरा लेतब इंडियन सिटीजन हाटकनु हाइना मोरे मियामना रैली चतख्रे ngarang numit jungba matung pung 12 minute kunthra rom taba matamda more border town manungda auto service togdunu leiba auto driver Myanmar gi tamu town manungda nongmaina kaptuna miha thina hatki badubu yamna kan yaningdaba phongdoktuna ngasi more da leiba community sing hauraktuna mara leitaba Indian citizen hatpa lepu haibo kholau lauduna more border town manungda miyam gi oiba rally ama chatkhre haire rally asi chatlaba matungda khoisauna raba miyamna Indo Myanmar border paring gi sarukta More Tamil Sangam Sunrise Ground ga naknana Myanmar border manungda leiba Myanmar lanmi gi bunker ama miyamna tumna mai thakre masigi matungda Myanmar gi tamuda khoisauna raba more da leiba community miyamna su handuna nunglang bagi thabak chathakhe maikai ani makta nunglang na baduda more da leiba naha ani nungna panduna asok apan nang badana tana Myanmar naha kharasu nungna panduna asok apan nang khre haire aikoi gi more paumina Sunrise Ground da more da leiba community miyam punduna laikhidraba micham auto driver mohon amade yanar gi asi bhaksang haujuk phauba khusinrakta badugi damak penda phongdokhe loinana Sunrise Ground ganangna leiba Myanmar ge lanmi singi leifam oiba bunker ama get hangdokduna mai thadokhe khoisaung raba miyamna Myanmar tamna nunglang sinbagi thabak chathakhe maduda Myanmar gi miyoi kaya su thoroktuna nakal animakta nung thomnakhe asok apandi yauki de haire Pawasina hai more miyam gi ho asige khongjang makha tana satharakpada more police ki osi anan amade CDO more gi lusingba police personnel kaya amade manga suba sam rifles ki personnel singsu thoroktuna miyam gi irang adu makha chathadana ba control tawkhe makha tana more town manung do auto rickshaw driver sing amadi all community ge mi sing Tamil Sangam office ta punkhe mafam adu dage peace rally ama more border town ge akoi mafam sing da chatkhe Rally chalebasingna we want peace, stop killing innocent peoples, stop killing Indian citizen haiba kholau kaya su laukhe more da leiba community singi oiba khongchat iho asina maram oiduna ngase more border town da leiba dukan amata hangna khide kaithel kana khide haujik su makha tana miyam gi iho sangsilli haire miyoi kungani thoi positive oire positive case khara hengalakli base apikpa mari su ba web ne ke rajo Haukiba numit kharani asida COVID-19 positive oibagi chang khangen hengalakhibaga loinana haukiba pung kunmari asida miyoi chanigo humbudra COVID-19 test tawbada miyoi kungani thoi nauna positive oirakpa thengnakhre positive oiraklaba miyoi adude Bishnupur district dagi ama Chandel dagi ama Imphal East dagi manga Imphal West dagi taraga mathoi Kaksing dagi ama Senapati dagi ani amade Ukhrul dagi ama ne positive oibagi chang 9.9 ama oikhe Haukiba pung kunmari asida laichat asina miyoi amata sihan khide haina Manipur lenga ki health department ki report na haire haujik phawbuda punba confirm case lak amaga lising kunthra ga tare sahum ga nifu manga su khre amade apunba laikhidaba masing lising ani ga cham ga kunda lengdana laire haukiba pung kunmari asida miyoi manga discharge tawkhe loinana haujik phawbuda state asigi apunba miyoi lak amaga lising kunthra ga manga chama ga nifu taru recover tawkhre recovery rate chada Marfu draga nipan 10 mari sinoda laire hauji active case ta miyoi humbudraga mapan laire haukiba pung kun mari asida miyoi lising ahum ga chahum ane COVID-19 vaccine kapkhe haujik phawbuda state asigi apunba dose lakun ga mapan lising humbudraga ni thoi chahum ga taraga mapan asigi manungda ahanba dose ta lak taraga manga lising marfu draga manga samnga ga marfu ga mapan ani suba dose ta lak taraga ni thoi lising humpu ga ma thoi Samapan marfu draga nipan kapkhre precautionary dose ta lak amaga lising taraga mare satre ka kunthra ga nithoi kapkhe amarom the health department ki director K Rajo na hojik Manipur da COVID-19 ki positive case masing khare hengalakli base apikpa mari suba web ni haina phongdokkhre wafam masing asi Janims ta pangthokpa thoram amada saruk yakhiba Dr K Rajo na paumi sing na hangba wahangi paukhum da phongdokhiba nei mahak na hai hojik Manipur da COVID-19 ki case khara wangkhalakle Atopa laibak sing dasu adumak hengalakle India dasu hengalakle maram aduna COVID ka mari leinana dose masing suna vaccine kapthokna ba mahakna appeal tawkhe mahakna makha na hai positive case hengalak pasi ga mari leinana COVID care center sing hangdokna ba thaurang loire hauji COVID care center ama lamphel ge RD wing da hangduna leire makha na atai mafam sing dasu hangdoklaga ne hospital khuding maktasu COVID ka mari leinana section na ba khangan khre Miyam na susungsoi soidana COVID appropriate behavior ngakna chatpiyo face mask uppa khutsa ningthina hamba made amaga
लापना लेनबगी थवंग अदुमक चथबियु कोविड-19 द नतना अतोप लैना कयादगी ngaktoknabagidamak मास्क असिदि अदुमक मरु ओय मणिपुर द कोविड ngaktoknabagi ख्वाइदगी मरु ओइबदे मास्क उपसेने कोविड वैक्सीन मपुंग फाना कापथोकपियु सेकेंड डोज कापतबसिंगसु कापथोकपियु अमदि बूस्टर डोज कापत्रिबसिंगसु कापथोकपियु हाइना अपील तौरोदुना हौजिक मणिपुर द पॉजिटिव केस हेंगलकलिबसे अपिकप मरी सुबा वेबनी हाइना लौबा याय जून 14 द कोविड पॉजिटिव सिनोद लैरमलबने मरक्तसु कोविड केस अमत लैतब नुमितसिंग याउख्रबनी हाइना सुमहाकना फोंदोखे मणिपुर मियामना योंसाक साबगी हैनबीदी लैरगा थाब अमदि यौखनबदे होनदबसी लाइबक थीबने रंजन चिंगद उ थाबद येलिबदु खंगदबदगी ओइगने थारमदाइद मदुगी कानब खंगलगा थारबदे येलकलोय लोरहो एस फोजे बीडीएफ अमा याउना ओपियम सप्लाई तौबद सेनब मियोय अनि फारे मणिपुर लेंगा की वार ऑन ड्रग 2.0 गे अनौब माई पाकप अमा ओइना हंदक सही असिगी जून 10 द थौबाल मयुम अहमदी बीवी चही 94 मपुरोइबा टीएच कादिमुर एलाइस कादिमना मोइजिंग मीना बाजार द हंगलंबा ब्राउन शुगर फैक्ट्री अमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिस न थुगाइखिबगी केस का मरी लेना ओपियम सप्लाई तौबद सेनबा ने मखा ताना फागटपा ngamkhre फागलब मियोय अनि अदुदे कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट के न्यू कानन विलेज तगे हौजिकना टेक्नोपल के हेंजांग विलेज लैबा कामैलोंग बाइफई एलाइस खाई चही 52 अमदे तिखोंगथोंग थावीदगे बीडीएफ ओइबा मोहम्मद असलाम खान सही 53 महाके बीडीएफ नंबर ना 611 ने पाव असिना मखा तारदुना पुलिस की माइकैदगी हाइरिबा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग रैकेट असिदा सेन थादबदा सेनबा याउना ड्रग डीलर सिंग अमदे ट्रांसपोर्टर सिंग फाननबा कनबा मवोंगदा थीबा हुंबगी थबक पाइखतले लोइनना ड्रग सिंग मखा ताना फागटपा ngamnaba made हौजिक फावबा पुलिस तगे नानथोकनबा होनरिबा थौदोक असिदा सेनरिबा सिंग फागटपा ngamnaba मोइजिंग अमदे अतोपा सिंगनबा मफम सिंगदा लैबा युम सिंग चांग नाइना थीबा हुंबगी थबक चथरी हाइरे अंडमान एंड निकोबार दा इगी खोंगुल लीबा चटकने यूसीएम यूनाइटेड कमिटी मणिपुर यूसीएम ना परिंग नाइना चथरकपा इगी खोंगुल लीबगी मखा चथरकपा सरुक अमा ओइना ngasi अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लैबा कालापानी हाइना खंगनबा मफमदा हानना सेलुलर जेल ओइरंबा हौजिकना म्यूजियम ओइख्रबा मसुंग माउंट मणिपुरदा था असगी तरुक्तगे 10 फावबा चतुना मफम अदुदा लैख्रबा इपाइपु सिंगी खोंगुल लीरुगने मिनिस्टर एमएलए सिंगी खुथांगदा हारियनबा तोक्तरबदे बन याउना अकनबा खोंजंग चंगसिलगने लौसाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटना तौगदबा हारियनबगी थबकता मंत्री अमदी एमएलए सिंगना मसागी थौदांग खंगदबगुम हारियनबगी थबकता याउसिलगा पॉलिटिक्स तौरिबा सि खुदकता तोक्तुना नुमित हुमनी फावबुगी मनुंगदा तोक्तुना डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर सिंगी खुथांगदा लौमी सिंगदा हार फंगंद्रबदे लौसाल मणिपुरना जनरल स्ट्राइक अमदी मयौ लांगपोक थोकपा याबा थबक याउना अकनबा खोंजंग कया चंगसिननबा सेम सारे हाइरे ngarangdagi hogduna lawmi singda har phangalu haina changsiliba fight for right campaign gi manung channa ngasi sanjen thongda leiba agriculture office da lausal gi thomi singna thomjin khrei pen dabagi kholaw ga loina na lausal gi thomi singna agriculture office da thomjin ki badu da lupasi gi president m suramani na hai miyam gi yaifanaba law amadi policy sing semnaba leiriba mantri mla singna masagi mathau khangdaba mawongda hariyanba chengyanba made केरोसिन येनबदा याउसिनदुना लैबा से यामना लाइबक थीबने सही खुदिंगी हारगे वाथोक थोकले खंगना खंगना लैंगाग असिना ngasi फावबा थौसादना लैबा से लुप असिना यानिंगदे हौजिकी मतमदा हार चाइबा यारबसिदा हार फंगदबगी वाथोक असि नुमित हुमनी फावबगी मनुंगदा लोइसिनद्रबदे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसिंग द लौमीना लांदबगी मथक्ता मणिपुर पुंबदा जनरल स्ट्राइक तौबा मदे साथीबा खोंजंग कया चंगसिननबा सेम सारे हाइखे ngasi lausal gi thomi singi khongjang adu agriculture office phawba changsin khe tungde agriculture office ke officer ama thoraktuna mla minister singi khuthangda har piba se center dagi su lepna ba khangalakpa laibana official sing meeting tawri haina khangalakpa dage khongjang gi irang adu nemthakhe aroi bada tabiri bapum namakpu thagachari